Inkezo. Igidangoma likaMthandeni selikhipha isixwayiso elixwayisa lapha ngomaskanda abalitapa kancane nabafuna udumo ngegama lalo. Nginibelele ngiphinde futhi namukele kule channel ehamba phambili lami igama engumfeze uNtuthu wakho malo bathi last born amagumede. Mhlambe ukuthi usemusha like hanzo phinde futhi ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu oyigidangoma likaMthandeni umfoka amanqele umshove enkani kwaba nenkani madoda nyofela enkanini oqhuma inhlamvana ngemfungo baba lapha uShilisi usekhiphe lapha nestatement exwayiso ngomaskanda abalitapa kancane lapha ngale mhlambe kokuthi ngipholisa amaseko lapha ngivele engingenele ku statement asikhiphile lapha umfoka uShilisi lana ubhala ukuthi ke ufike wabhengelele wathi sizwe samabhenci ngithi angedlulisa ukungenami kwami ngendlela abaculi bakaMaskanda abalitapa ngakhona igama lami angibazi bafunani kimi ngoba mina engiligidangoma or bafuna udumo kimi hayi bengatapani bodwa ukungicika udu lama wasethi lami ligama engengikhona ukulibiza lana emoyeni awukhathazile ahlula ukugada izilwane lapha esiqweni kuzokotela nje ngegama lami sekufuna ukuvuka ngami ekubeni kwahluleka kudala le ko 2017 bafethu isona statement esikhishwe lapha nensizwa uShilisi lapha akade ekhombisa ukuthi akenami ngento enziwa abaculi bamaskandi abatapa kancane igama lakho mhlambe kuthi nokwakho ukuphawula lapha ngalolu daba ngizwile futhi ukuthi kungenzeka insizwe lapha uShilisi ingene estudio lapha iziphendulele lapha ngomaskandi abathe ukukhuluma ngayo ngendlela engekho yinto mhlambe kuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba ake hlala lapha comment section kungixoxele kabanzi ukuthi luthini lwakho ngalolu daba. Mina ke last born amagumede sengiphuma kanjena kodwa ke ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi ngesikhathi esilandelayo kwevideo elandelayo kwakho nje ukusubscribe nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke nisiphatha kahle nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.